Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Pi baro kini kilong ki kubor bamenta kasngi penrem jor uwei usam larang ba ya ka jingkren jong iba arden ha ka meeting hanarting jowai West Gentia Hills ba ikan tho ya umas nyau balang dhar wala umas nyau balang dhar udai uwei ubri uba yara bahai kadong kathany henrei uba arden ikan tho ya i bad ula ong ro ba uba arden ula le ayu ya ko constituency jong lade henrei inang tang man pe ya ko constituency jong kiwei Shu ula ong ru ba uba aden umla ban le bah kum umas nyau balang dhar nadu ki surok stadium bar ki jing ai jing yarap hakano kano kaliang kum ki ying mane bat kum ta ter ula ong ru bakat kekerdan MLA uba aden ilong kum ikena ba syukran klem da perkat Pi nga so komedi si siya we bat nga peremjur uba arden ru Pi uba arden tit ula le yu trayang i pa wan artian mene wan hajwai wan keren nam ta jong i mas nya balang dhar to ho kumu MLA kumu rurang ba banite un keren ya kum kitu ki kentin dapat khat mas nya balang dhar yu i te ya ka ding chat jong i ke jing le bha jong i ni la yo u fulin menta ni biang na dong sedong menta hadu usurok do na ngim dak slide ngile jinglet menta pio kan no nang ni coba kan no tiap lapoi maybe 20 minutes ni lapoi da to uta nata pat uba arden ngim yo i te ya ki kampun roy jong pi hopok ga than jong pi ngim yo i to umas nyau balang open mi ya ko order balik ba pindah bisini ba open mi po Instagram page jong i po Facebook page yung i-clip mi de hapo ka yu jong ki clip mi de hapo gi media ki nadong sedong mo pemi kum ki kenja media T7 News nong sanyi mas long news tabale ma pi wan ban keren pi kum kini mas nyau ba pila se ban yarap kum bayarap mas nyau ba piru shwa banda he tangga ketin yarap kum bayarap mas nyau ba sa he ketin he ngi yu i pili kat sabali rungim je yo i au pembena au nila ai kata sampolat nila ai arpolat nila ai kata ni da so kumen ne kumas nyau ba imju he da kaktin ile da kakam mapi ba arden shwa banda keren shwa banda yu da perkhat cispa sim kumuru rong ba bat kum ga kerdan jong pi kat UMLA dan keren tang kum ukna da perkhat pe imas nyau menta wan se expo won nartian ya linti sa Pinyo i kalau kumno, pai saya giskim, pai saya madan studium kedan po wajar, pai ga peding mukim, pai sangi senartiang da pijai, kasurok kan cai. Hapo nong keren, hab jom tliu da. Suaban keren ko ba ada dapat katis pasin suaban kan tok yubriu. Namar ba, hoi yubriu dan sibun ke jinduna. Tang ba kumas nyau jenjar pi, banja keren ba ke jingla bha jom upo won nartiang, ngi ginong song sinong cepok, hapo ko won nartiang iria. Ngitip te jing la bha jong mas nya wirap kan no wat i ke ying mane man ha kaniru ba ing hang te hapo mupliang mono wirap pi dom ktisa kumu ta uru rong ba undong mi khmat jong mi pi rap se hang te to mas nya kan no la kloi ban ai wut la no jing yarap napta wakat taru mas nya din yang tangrai tang ba uyarap pi yangi kristan ru ngai i de bo ke donation uyarap na ko po so ko pol bat ke jing ya inti jong MLA jong i yar ban siam mar ba MLA buron jong i de sisa ubriu ubayo i jengai kum uru rong ba bat kum uno yalam jong ka jala jong i te ko ba arden swa ban keren da berkat ngi na kaliang jong i tingi perem juri ke ni ke keren jong pi